thirtu zong te chibai le vek ule Bollywood actor Sushant Singh Rajput boral nuwa drugs man kholo na awangin Bollywood chung chu hwal chepin a ommek zela NCB ten herui hlo kaihhnawih thubuai hian mi engemaw zat an lo man to ba ka Bollywood mi le sa te ngei po thuzo fia an lo ni to a herui hlo hian rin ai dei in kaihhnawih anga hle maya heng actress Sara Ali Khan Deepika Padukone Shraddha Kapoor Rakul Preet Singh te po NCB ten an lo ko to ani kha finfia na mumal tak an la nei mai lo awangin NCB te hian an laman thei lo ni in alang chumi hnu loka actor Arjun Rampal chu damdoi drugs kol thubuai NCB te hian an ko to boka chuti mek lain NCB te hian nimin inrin ni November ni somni pakhat khan Fiamthu thiam TV show sanga lo in lan to chin Bharti singh chu NCB te hian rui hlo kaihhnawih tho hian an man le a NCB ten report an don angin Bharti singh te chen na in an dapna a kanza an man sak ani Bharti singh hian NCB te ma a hian apasal harslin ba chia an kanza ati thin thu le mundanga changa alak thin thu NCB te ma a hian asoya chuwang chuan Bharti singh pasal po thuzo fia tura lak ngal ani tuna hian NCB te hian an pahnih hian thuzo fia turin an kolmeka voin pathian ni November ni somni pahnih hian Bharti singh le apasal te chu asan ve in kota in lan turati an ni bok actor Sushant Singh Rajput asum tihchingpen thubuai chungchang film producer Dinesh Vijan chu enforcement directorate ten SSR sum tihchingpen kaihhnawih thubuai zo na thlama salama khan an lo zot to a heta an film siam tum rapta ti film siam nan SSR kha crore som pasari payment turati ni in tarlan ani a hemi thubuai kal zela hian ED lamte hian film producer Dinesh Vijan chu report kim chang thelu turin an ti a film producer Dinesh hian ED ten an phut ang hian report a thelu theilo nia tarlan ani hetianga a report ED te ma a thelu theilo awang hian Sushant Singh Rajput sum tihchingpen chungchanga mo phurna engemotal chu anei nge in mitam tak chuan an ring ani he thu hi mipuya puanzar ani ma October ni sompali khan India Today te chuan thu chwa an lo nei dei to a film producer Dinesh Vijan hian ED te ma a detail report apek theilo awangin ED te hian film producer chen in hi an dapta a hemia an dap tum hian ED te chuan le khapoimo le sum an in hlan na le kha hai chwa ani le ta si ani an le kha hai chwa a in ja dan chuan an film siam tharna turatan budgeta crore somnga da ani a SSR ne da chang khan crore som pasari lak ani thu a in jak bok ani kantarlan to ang khan Sushant Singh Rajput boral hnuwa Sushant Singh Rajput pa in afa pasum khoichingpen ani thu le crore som panga SSR account achanga about thu patna police a complain alo thelu to ani kha he complain na ang hian ED lamte hian an chuita ani SSR chungte hian he sum tihchingpen thubuai hian abial nuhlui Ria Chakraborty chu mo phurtu bera ngain complain hi thelu ani a ED lamte hian Ria Chakraborty chu SSR sum khoichingpen na a in nam hnoi le a in nam hnoi lo finfia na an la nei theiri lo ani anna du awangin apa athat police thu chhoin atarlan danin Krishna Ram kumsomnga pangami chief security guard na CCL central workshop athok chu an chen na ina thiam mu ani angonga chemteya zaina hnu ma mu ani a sub divisional police officer Prakash Chandra Mahota soidanin afapa kumsom thum pangami chuan nilai ni zan khan an chen na ina chemte mangin athat ni in asoi police lamin an soidanin tual thana a an man chemte le mobile phone mu ani to a tual that tu afapa po hi an man ngala apa atha chan police lamten an soidan chuan na a hmu thei be seya that ni in a in soi ani
Krishna ram na tho mek na a hian dan ding lai ang chuan na thok mi tu po aboralin an chung te mi tu emo ber na pek le tur ti ani a an na du lu tuk luata apa hi a thatta mai ni in police lam hian an soi he thil thlen na mun hi Ramgarh district Jharkhand nia tarlan ani Akra Uttar Pradesh a twal thanarap thlak tak a thengle zirtop ni November ni somni khan Akra Uttar Pradesh a Dr. Ajay Singhal te inchu miswalin roktumin abeya heti lai hian Dr. Ajay Singhal chu ina a omlawa anupui le afate ina an omthunga Dr. Ajay Singhal anupui hi Dr. ve tho ania aming chu ni sa Singhal ani miswalin an in roktuma an ina alu chu athom shia in Dr. Ajay Singhal anupui Dr. ni sa chuan awanang chingta a miswal chuan lo be ngalin a ngonga chemte in azaita ani Dr. ni sa au thom shia in afanu le afapa ti chu anu pui turin an tlan phei ngala anni pahni po hi miswal hian a chemte in alo be ve le a anu rei vaklawa miswal pa hian atan chiat santa ani Dr. Nisa hian a ngonga chemte zaina hliam ane awangin an then omten damdoi in an panpui ngala damdoi in an thlen chuan Dr. Nisa chu hospital doctor ten athi ti an lo confirm ta ani a pasalin police a FIR a thelut ngala police lamten he thil thlen na a poi khoi tu chu CCTV kaltlanga an man thei thuai anin be sei thu police thu chwa chuan atar lang bok khati zong kha niri le phot mai se thlir tu te in zawa in ni man nuam mutui mangcha fek ule